Kandidatura za gradonačelnika je došla iz baze, došla je od članova SNSD-a, nakon više mjeseci u kome su naši članovi predlagali u osnovnim organizacijama, i došla je i od građana koji nisu samo članovi SNSD-a, koji su svaki dan na ulici pitali, raspitivali se, pa i tražili da ta kandidatura bude. Naravno, ona ima i podršku predsjednika SNSD-a, gospodin Milorad Dodik je potpuno jasno i otvoreno podržao. I meni je drago da će iz ove kandidature stajati i SNSD kao najveća politička partija i gospodin Dodik lično. Ja sam protekle 2 godine uglavnom bio koncentrisan na radu u gradskoj organizaciji. Kao narodni poslanik iz Banja Luke i kao predsjednik gradskog odbora najviše vremena sam u stvari provodio na terenu i provodim na terenu sa članovima, sa mjesnim organizacijama, sa ljudima u Banja Luci koji žive i rade i sa osnovnim ljudskim problemima koji su konkretni. Nisam opterećen sa tim ko će biti protiv kandidat, opozicija jedna ili zajedno ili u više kolona ima pravo da nominuje svog kandidata. Mi ćemo na bazi svog programa i na bazi, ja mislim, i jako dobre kandidatske liste SNSD-a i koalicione podrške za gradonačelnika dobiti ove izbore. Nadam se da će to biti fer i otvorena kampanja u kojoj ćemo više govoriti o idejama i planovima što u Banja Luci treba da se radi u narednim godinama, nego o nekim degutantnim stvarima kao što su kampanje znale biti prljave i neugodne. Nadam se da ćemo razgovarati programski, da ćemo razgovarati kako u Banja Luci riješiti problem toplane, problem više vrtića, građani žele više zelenila, više parkova, više igrališta. To su teme o kojima nadam se da ćemo razgovarati. Očekujem da će Demokratski narodni savez, Socijalistička partija i još neke druge političke partije podržati ovu kandidaturu. Još jednom naglašavam da smatram važnim da su u predlaganju ove kandidature veliku ulogu odigrali i obični građani koji nisu uopšte stranački organizovani, koji su na različite načine na cesti svaki dan pitali i tražili da se uđe u ovu kandidaturu. Mi idemo u kampanju, kandidatura je tu, mislim da imamo jak tim koji može da nosi ne samo izbornu kampanju, već i Banja Luku nakon toga. Imamo viđenje kako bi grad trebao da izgleda ne samo za 4 mandatne godine, već u dužem periodu, jednu viziju grada i da sa tim idejama i sa dobrim ljudima možemo da pobjedimo.